okujaguza kireki kwatandika no kushaba okwayebemberwa Faza Benedicto Kakwenzi orubwana mukuru wa Kahunje Catholic Parish. Maria turererire obusista Maria tukisangiza Maria tumanya kubaye kururaho Herode bakanagenda kubita umwana Yesu na Yosefu bakayiruka bagenda Misiri bakara na yoku paka Herode afika bagaruka Kristo tuondere Bikira Maria abutenganizwa yitu mugatwara mwana wa Yesu kikarangirwa Papa Pio ninga Papa Pius 12 omwaka gwa 1950 kandi akakirangira nagamba ngu Bikira Maria akatwara mu iguru ombiri gwe n'omwoyo gwe. Ekireki ni kimwe aha biro bikuru omudini y'Enkaturika nikikoratirwa ekiro kya Noheri, Pasika n'ebindi. Ruhanga atukumire mu bintu byinji yaturinda yatuhamagara marungi kurabira gutonganiza bwa nyinitwe Bikira Maria. Mwene kireki turatukuza munonga nkaba Katoliki kandi abazari ku dineji mwena murakimanya Bikira Maria turamwekwasa mu bintu byinji munonga. Omukushaboko abikiriza basibora Peter Simon Kijuka omuseminariyo otwire nahereza ahakerezi yeji ubwa nyuma yo kwetwa kweyongerayo ahamishomo kandi sente z'urukwingana miliyoni 8 zashorozubwa omuhoro yo kurundana sente za bwombeka. Gashakwa Ansona Twine.